法国的罗浮宫要去的人都要注意啊！今年开始，欧盟以外旅客这票价拢要起10块的欧元，主要是要用来做罗浮宫的维修资金。伫咧玻璃金字塔头前，游客排甲热长。罗浮宫是法国上大规模的博物馆，嘛是所有去巴黎佚佗的旅客一定爱去的所在。不过，伊就要起价啊！票价为原地台票大概808块，起价1175块，算落来是起45%。官方表示，安尼做预计会当装着7亿到11亿台票的资金来修理罗浮宫的建筑体。去年罗浮宫才发生掉插头的代志，凸显加强硬体设备的必要。不过，新的政策起过了后，游客有无同的声音。Look, it's not very fair, but unfortunately, when you come to these countries and when you come to these places, you want to see them so much that you pay whatever you have to pay to get in. You do what you have to do. Pienso que la tarifa debería ser una sola. No deberían tener tarifas diferenciadas para los turistas, ya que nosotros venimos ya haciendo un esfuerzo, un gasto, y bueno, claro, venimos por conocer lo hermoso que es París. Sin embargo, la tarifa pienso que debería ser igualitaria para todos. 罗浮宫工会嘛讲，这项措施无论为理念、社会平等，还佫有人道的角度来看，拢足惊人的。因为博物馆内底50万件艺术作品是人类共同的资产，无应该对参观的民众有差别待遇。不过，若只旅客各级收无同的费用，毋是干那罗浮宫安尼做尔，其实嘛有足侪所在嘛有一寡国家甚至爱骗在地游客加纳20倍以上的票价。不过，伫咧欧洲，足侪政府认为，甲外国游客票价抽悬，会甲散车国家民众挖进艺术的机会降低，所以这款政策是足恶看的。公司新闻优派准编译。